Ke puli ponai hongo fulu e miliona tālani kua kuai e pepa tupe whangahua he whakatuwhano. Kua whakamoli e maweheanga whihanga ianga mawhala ha Niue moe motu ko kōlea. Moe tau whano mahuinga kua whakahoko ai ke he motu he whahitapu nei. Whakaala whalahi atu, hane he tōla do walatala tutupu ke rāti e me pūli he pōnei mo e sta pāwihi. Whakamua ke tau walatala he pōnei, kua liu malikisi hake e tau numela he tau tangata he motu ni maua ke ngā ngāo ko visi hongfuluma hewa ke hongfuluma taha. Toko whālau tōlu ko maua ke he tau sivianga he māmea hoi ni awhi, mo toko taha ko malolo mai. Ha kua liu e moko mafuta mai ke tau ngāho nei, kua liu ni fōki e mta kau pui ngā ngāo he whahe malolo sino, ke hāta ki atu ke tau tangata he motu, ka longona kua nā kai malolo mo i whai whakamailonga ke ngā ngāo flu, kua lata ke tau se tau sivianga ka iloa ko maua he ngā ngāo ko visi hongfulumahewa, kua lata ke whakailoa atu ai ke whahinga hua malolo sino. Mai ke fōki ke maua e tau koloa sivi ke he whahinga hua malolo sino. Ka o atu ke tau toroanga tangata kua lata ke tui e tau pā ngutu mo tau pā ihu, ke pui a koe mo hawa mga whawa. Ke whalua tau walatala ke pūli he pō, koe aholotu he whahitapu e kua mole ne whakahoko ai e whano he tau lilifu whano ke pule, kua longona mai fōki e whakamatalanga he hukui pale mia mo iki pule he tupe ko lilifu ko Crosley tātui, koe hongo fulu e miliona tāla he papa tupe whangahua he whakatu whano, kua kuai he mga honei. Hanei tau walatala ia. Ko longona mai ki hana whakamatalanga he hukui pale mia mo iki pule he tupe ko lilifu ko Crossley tātui he pungipungi nei katoa e hongofure miliona tāla he tau pepa tupe whakatu whono kua kū ke he mga nei. Mai ke whoki he hukui pale mia ke whai whakatu talanga mo e komisina tokolunga a New Zealand ke he whahitapu mo atu ke he hatotoro do mnakianga. Ke lata me pepa tupe fōu. Nā kai whakaskai he whakatawhono tunga niho mai te tōru he puhala. Ha koe ngā ngāo ne tupu horofa e ke he laulangi whalataha whoki me hato tōru motu. E tūtoko runga he deficit. Hai ne tālanga he maha nei fua ke he waru ke he ngofuru miliona ne kua i te tupe maua whakatai ke he te manako me tō whamareanga he hato tōru a pepa tupe. Kai haia fōke tō puhala he whakatawhono e whailari ke manamanatu me ngā hua o roa me whakatawhono New Zealand mai longa i tō tōru e mahuinga he whakamanatuanga rimu furu e tau he whakawhituianga he tō tōru a motu me tō tangata mo New Zealand he tau hau. Mui tua fōki ke he tō tōru a tohe whakawe e whakawhituianga uhoaki ne whai toko hato tūra motu ke he tau tupe whaaki, langamatai ke he budget, pihia me tupu tanga huala lahi. Ne whai langamatai mai he motu ko New Zealand, whakalataha whaki mo Australia, me tau motu ne kua lalanga otu, whakakapisinga a tau tūru kiai. A mamana ki anga he mga honei tunga nini ko whakailoa, koe aho fitu he mahina uni, li liwhi whakatunu whano, ke tuku mai e pepa tupe. Ke whanoanga li lifu nei, ka hene ngā hua whakamaka ki ai e whahi tāna ki tupi. Ko mai ke tau e ke pule li lifu o Love Jacobson e ke pule mai toi di on tau fitu mo e ke pule hamutalau Maureen Milikitama ke huhua tu ke he ki pule ke tau kakano kua kū pe he nei e tupe he whakatuwhono. Ko hingoa whoki e tau a mamna ki anga he whakatuwhono ke langamatai e tau tupe nei ne kua kū ke he mga nei. Tali atu i ki pule tātui he whalua tau ngahua kua whakatutala mai whakatuwhono ha New Zealand ke maua tupe langamatai. Pehia whoki ke he whalua tau matakau mai whafo tunga e Asia Development Bank. Kua ono atu ke he tau puhala ke whakanganga mitaki e tuanga he tupe he motu. Koe māme hea hune awhi ne whakahoko ai e whanoanga lahi whakamua he motu ko kōlea mo e tau takitaki he tau motu he Pasifika ne whakahoko ai ke he taone nāgo Seoul i South Korea. Mai ke ai he palimia ko lilifu ko Dalton Tangilangi ke whalataha atu ai ke whanoanga nei. Ne whakahingoa ai ko e Korea and Pacific Island Summit 2023. Mai longa fōki ke whanoanga nei ko mai ke ai a Niue mo e motu ko kōlea ke whamoli ai e taha maweheanga whakawhituianga mawhala me he tau motu neua hanei e tau walatala ia.
Mai he tau whakailoanga whakatuwhono kua mai ka e palimia Lilifu Dalton Tangelangi mo I ki pule he Foreign Affairs sa South Korea Lilifu Park Jin ke whakamau e whakawhetuianga he tau whakatuwhono ni ua ha Niue mo South Korea. Ko Niue koe motu ke tāsi au hiunga whuruma ua ki ke whakamau hifo e tau whakawhetuianga mo South Korea. Mai koe motu whakahiku mai he Pacific Island Forum ke whakamau li e tau whakawhetuianga he tau whakatuwhono ni ua. Pehe mai e palimia Dalton Tangelangi a manake ia ke tumau me whakamororo e tau whakawhetuianga he whakatuwhono Niue mo South Korea. Ko Korea koe taha motu kua lewe whekapisinga ake Niue ki ai, mai longa he whakatuwhono ha Niue mahuinga he ki ngahua ke tamatanga hua he Blue Pacific Continent. Ko South Korea koe motu ke wafurumataha ki ke whakamau e te whakawhetuianga lilifu mai whakatuwhono Niue. Koe matapatu manatu navigating towards co-prosperity, strengthening cooperation with the Blue Pacific. Ke hana whamatalanga ko me ke palimia Tangelangi ke mai longa e whakawhetuianga ha Korea mo Pasifika. Mai longa ke malolo he Pasifika ke ngā hua o loa mua atu ke taumatanga hua. Ko whetatai aki ki ai tunga hiki ki anga matangi po ke kalai mete. Mahuinga lahi e whanoanga whakamua nei ke whakaholo ki mua e whakawhetuianga ha Korea mo Blue Pacific Continent. Koe pongi māme hao nei ne whakahoko e taha whangianga he whono ke onoa ki he kautaha Pacific Agreement on Closer Economic Relations koe PESA Plus Joint Committee a ia. Ki ne tausi e whanoanga nei ke he whale tolo sinik matawai. Koe whanoanga whakamua nei he PESA Plus ko mai ke e tau hukui he tau motu toko walu ne kau whalataha ke PESA Plus ke whano au loai tali mai he hoko mai e ngangao ko visi honfulumaiva ki he lalulangi. Ko mai ka e pelesi tēni he kalisia Niue, Reverend Navy Salatielu, ke hawhangi e whano he mama he pungi nei. Ko hawhangi ai hukui palimia Lilifu Crossley tātui ki hana whamatalanga, mui mai takitaki he PESA Plus Implementation Unit ko Mr. Roy Lango. Ko mai ka e whahinga hoa taonga Niue ke tause taha whakawhileweiaanga kōli me lolongo, mai tau hukui he PESA Plus. Ko whakatutala BCN News mai hukui palimia Lilifu Crossley tātui he pungi nei. O mai alo tolu e tau member countries he PESA Plus. Whakakomisi, koe whono ke onua ki he komisi nei, ke whakatoka e tō whaolanga hua ke lati me PESA Plus. Long e tō wale he PESA Plus, koe whawhao he tō koloa, he motu ki tātou ke whakafua ki tō motu i whafo, koe laumatai anga whoki he whaurua motu, ke o mai tō tangata ngā hua ke laumatai hato tūrua. A whakatuwharo ni kū e pui tangata pia whoki ke he private sector. Mai ke whoki alo tōru tō company la lahi mai tō whono, ke whoki mai tō tupi ke invest he tō matanga hoa la lahi hato tōru. A motu ke laumatai ia ke tō ngā Pe he Lilifu ko tātui lahi tau mamanakianga ke whalua tau whakatutalanga mahuinga ki a siha ke te puhala whakafua koloa ha Niue ke tau motu I whafo. He whiawhia hako meki alo tōru ke talia. Hato tōru wina me ui ke hoko mai ke whananga whakamua ni tari he tupu holofa e ngā ngāwa COVID-19 ke he lalolani. Si uwa ke tō tōru ko talia lo tōru e aore me whitae ki sia e matawhiawhia halo tōru, mai a manaki ki kautu e whanoanga ni ko whakawhita mai hausi o tōru. Kua whakatutala fōkia BCN News mai takitaki he PESA Plus Implementation Unit, Mr. Roy Lango, pe he mai ia kua manaki alo tōru ke whakahoko whalua tau whakatutalaanga, hanga au ia ke tau puhala ke whakahanga mitaki, e tau puhala whakafua koloa he Pasifika, tonga ni ke automation, alo tōru kua whitani he whakangahua. Mahuinga whoki ke whakatutala ke he tau puhala ke laumatai ke tau atumotu he Pasifika, ke tau whakaholoanga tangata hua mai he Pasifika ke tau atumotu tonga New Zealand mo Australia ke he RSE scheme. Kai koe tau motu tonga Niue mo kuki ailani, koe le kua koe nakai lahi e tau tangata hua ke he motu. Kwa ka mata hea hone e whono me tau whakausi hea hotuloto he whahitapu nei, aho taha he mahina ha uni. Koe tau hukui mai he tau motu he Pasifika, kua mai ke lata mai whono nei, mai he tau atu kuki ailani, Kiribati, Samoa, Solomon Islands, Tonga, Tuvalu mo Vanuatu. Koe whono he tau lilifu e ke pule whaitapu e kua male ne whailoa ai e tau hingoa, he tau e ke pule ka ngahua ai, ke he tau komisi he whono ke pule ke tau tūlu I mua. Hiki mai he tau whakaholoanga whakamua ko e whawhasi ni ke toko lima e ke pule ka ngahua ki loto he tahe komisi. Ko malikisi ha ke whoki e tau numela komisi mai he wha ke he hiva e komisi he whono ke pule. Hane a lautolo e tau e ke pule kua whiwhili ke ngahua ke tau komisi hiva nei. Whakamoka komisi mai tau whakaholoanga whono he whono ke pule ke Standing Orders Committee.
Talaisi tama talaisi e ke pule vaiea o love tau Veve Jacobson, mai ke pule motu, e ke pule haliku longo pasi se umanu, Ricky Muyaki Mahakani mai tamkotonga, e ke pule motu Crosley Tātui. Ko lau tolu e tau e ke pule ke komisi fale, House Committee, Rhonda Seakia to mai lunga mai la kepa, Sili Peasione na mukulu, to fua pule tama makefu, pita pue mamau wakanofisi a vasele, mo talaisi tama talaisi mai I vaiea. Koe komisi tope, Public Accounts Committee, Dion tau fitu mai toi, longo pasi se umanu I liku, o love tau Veve Jacobson, e ke pule motu, Richie Mautama, Hakupu, Tutuli Heka, aloftu ke lau, mo Rhonda Seakia, to mai lunga la kepa. Ko lau tolu doi ke pule ke komisi whakahui, he tohi whakawe, Constitution Review Committee, Sonia Tālangi, e ke pule motu Crossley Tātui, to fua pule tama mai makefu, e ke pule motu Billy Tālangi, e ke pule motu Sinhemana Hekau, mo Ian Hipa mai Hikutawake. Ko lau tolu he komisi whakatuwhano whakalatalata, Bills Committee, e ke pule motu Billy Tālangi, e ke pule motu Sinhemana Hekau, e ke pule motu O Love Tau Veve Jacobson, Hakupu e ke pule Hakupu ko Richie Mautama, e ke pule Hikutawake Ian Hipa, mo e ke pule ha mutalau ko Florence Maureen Milekitama. Ko komisi Ethics mo Privilege Committee, e ke pule motu Crosley Tātui, e ke pule haliku longo pasi se umanu, Sili Peasione mai na mkulu, e ke pule motu Sinhemana Hekau, mo e ke pule Hakupu Richie Mautama. Ko komisi mai tau koloa tufungasia mo e tau pisinisi whakatuwhano Natural Resources and State-Owned Enterprises, e ke pule mai mutalau Florence Maureen Milekitama, e ke pule aluftuke lau Tutuli Heka, Avasele Pita Puma Mau Wakanofisi, e ke pule motu Billy Graham Tālangi, mo e ke pule makefu tō fua pule tama. Ko la tolu I lanto he komisi mai tau ngahoa papiliki mo e tau matapatu ofisa whakatuwhano, Infrastructure and Central Agencies, Rhonda Seakia tō mai lunga mai la kepa, Tutuli Heka mai aluftuke lau, Pita Puma Mau Wakanofisi mai Avasele, e ke pule motu e manifikois manawa lui, mo Dion tau fitu mai toi. Koe komisi mai whahe ngahua he tau tangata Social Services, mai mutalau e ke pule ko Florence Maureen Milekitama, e ke pule motu e manifikois manawa lui, e ke pule Hikutawake Ian Hipa, Ricky Muyaki Mahakani mai tamakotanga, mo Dion tau fitu mai I toi. E whanoanga e wak e palela, me tau pepa e ne tuwhatu I ke mturu. Hangau ke tau tutuanga, me whakaroanga ke lata moi. Tau komisi he whano e ke pule. Si hahai e whokini e mga hui e tau pepa ne ko tuwhatu, tau lau pepa ke whakakise ma mturu ha mturu tau manako ki ai. Ka manako ni e whano ke pule ke Taha e whono mahuinga ke lata ia me tau takitaki he tau matakau whakapuloa mai he tau motu e Pasifika, ne whakahonko ai ki o kalana he whahi tau pui ka male kua mai ki ai whoki ke kau whalataha atu ke whono ia ke hukuia e matakau whakapuloa ha Niue. Koe whono nei ke whakakise manatu ai mo e whakatutala ke he whono tau matakupu mahuinga hangau ia ke he tau ngahua he tau matakau whakapuloa mo e whakatutala whoki ke he whalu he tau mana ne whai kalau o ngaia ke he tau ngahua whakapuloa he tau motu Pasifika. Toko uafuma lima e tau matakau whakapuloa ni kua whalataha atu e ke whanonga nei, whakahoko e he tolu e aho. Koe tau whanoanga nei ni tau sia e he matakau Pacific Corporation Broadcaster Limited, PCBL, mo e koe matakau whakatu, mo e whakatupe ai he whakatu whanua New Zealand ki lalo hifo, he Ministry of Foreign Affairs and Trade. Koe whalu he tau matakupu koe whakatutala ki ei hangau ia ke he tau tala whakapuloa, koe lata ke whakamalolo, ke he tau anga whakamotu mo e whakaonganga he tau wangahau he tau motu Pasifika, ke talahau tapaki mo e whakapuloa he tau tala tu whakaholo, kua aonga mo I mahuinga ke he tau motu Pasifika. Whakamatala e tau pulotu whakapuloa tala tunga Stephen Stalin, Barbara Driver, Moira Tulai Patela, mo Maramina Roderick. Mai longa whoki e tau whamatalanga, he whalu e tau takitaki mai he tau matakau he Pasifika, tunga e matakau ko SPREP, koe whamatalanga hatanga longa kupa halo sipihia Lisa Williams. Lahari mai he matakau Pacific Islands Forum. Mo I takitaki Officer Foreign Affairs he whakatuwhanu hea tu Kuki Ailani ko Tepora Herman. Hangau ia ke he tau whehanga ianga he tau matakau whakapuloa. Mo I tau matakau hea tu Pasifika, mo I tau whahinga hua whakatuwhanu he tau motu he Pasifika. Lahinga ia ni ngā hua ke tau se ke moa e mitaki, ke tau mga aho kanaka i ngā hoho mitaki e tau takitaki he tau matakau nei mo I tau tangata whakapuloa tala. Whalu a tau mana ne kua whakatutala ki ei hangau ai whoki ke he tau puhala fōu ke lata ia mo e
tufanga he tau mena I loa ke social media. Nā kai ta tei mo tau puhala whakapuloa tāla mai whakamua. Kai aonga ke loa mo lali ke whaihikianga kiai e tau matakau whakapuloa he Pasifika. Kai mai longa fōki tau tope ke whakalaulahi e tau matakau whakapuloa ke lata ia mo tau whanga puhala ngahua fō pehe nei. Koe taha whakamatalaanga kua mua atu e tokalonga kua watu ke longona, mai ia laua I tau takita ke whahinga hua whakapuloa he motu tonga. Ke he halau tūla tonga hua he mga aho ne pāi e maunga tahi, mo tupu ai e le kua koe peo tolo tua he mahina ha ianuali he tau e kua mole. Kisia maali e mahuinga he leo taongo le tio ke he tau mga aho ka tupu whakaofua e tau le kua. Ha kua nā kai ngā hua e longa he tau teke nolo fōu, ka ngā hua ngaia e le tio asi mai ki ai. Ke mawhisi e tau ongo ke whakailoa ai ke tau tangata mo mai ki e lau tōlu ke whehala atu ai, mo e whakakisi e tau matakawi kua lau atu lau tōlu ki ai. Kua kisia ai ke whanoanga nei, koe maunga ia ni fōki whalua tau mana ne kai ka lau ai, ke tau ngahua he tau matakau whakapuloa he Pasifika. Mua atu ke he tau koloa maua po ke tau tupe, ne kua mai ke maua ke whakaonga, ke whakaholo whamitakia ke tau ngahua whakapuloa he tau motu. Sipihia fōki e whalua tau kai ka lau ke he tau tonuhia he tau tangata tohi tāla mo e whakapuloa tāla ke tau si halau tūla tau ngahua. Kua whakamōli fōki ke he whanoanga nei e tau langomatai fōu mai ia he matakau PCBL, ke lata ia mo e tūlu tau I mua, ke lata mo e tau koloa maua, sipihia mo e whalua tau whakakuanga mai tau tangata ngahua, ke he tau matakau whakapuloa he tau motu e Pasifika, tunga I motu ko Niue. Ke he whahita pue kua mole ne whakahoko ai e taha whakaholoanga workshop ke he whale tolo Millennium I loto alofi hangawia ke he taha framework ke lata mai tau ngahua fuafuanga matangi vai mo e kalai mete he motu kua maike ai e tau whahinga hua fuafuanga matangi mo e matakau PMCU ke takitaki e tau whakaholoanga nei ne whakahoko ai ke he ua e aho. Hana e Saraya Mangawa mo e tau walatala ia. Pehe mai taha he tō whisanga hua Climate Consultant mai he JB Climate Consultancy, Janita Pahalad, ke hana whakamatalaanga he aho lotu kua mole, la he mahuinga he whakaloanga nei ke whakalataha mai au loa e tau tangata ngā hua whakatuwhono, tau takitaki maanga mo lau tolu ne koputuia e tau ngā hua nei ki ai, ke whakamaupopo me tau siusi e tau matapatu ngā hua, kua lata e mai framework ha Niue. Pehe fōki a ia mahuinga e tau matanga hua nei ke mai longa e tau mena, kua lata lau tolu he whahinga hua fuafua matangi ke tau se, mo I kisia tau whahi kua maike ai lau tolu ke langamatai ki ai, mai tau loto maanga tau takitaki mo I tau tangata he motu. Kua whakamatala I fōki e takitaki he whahinga hua fuafua matangi ha Niue, Mrs. Rosie Misiapo. Pehe mai ia mahuinga e tau whakaholoanga pehe nei, ke mai longa mai māma he tau tangata he tau matanga hua mo I tau whakailoanga, kua lata e tau tangata ke iloa ke fuafuanga matangi, ke tau le kua tupu whakaofo mo e kalai mete. Koe mena mua he tangata kua lata ke mai longa ke kalai mete, koe tau whakailoanga mo I tuanga ha Niue ke fuafuanga matangi mo hiki ki anga matangi mo e kalai mete. Ua ni e aho ke lata mai whakaholoanga workshop nei, kua whakausi au tuloto he whaitap kua mole. Kua mai ke whakangahua hifo he Green Climate Fund, Climate Services Project, e tau whakaholoanga nei. Ke au tuloto he whahitapu kua mole fōki ne whakahoko ai e taha whakaholoanga workshop, ke ua aki ke lata ia mo e tau taonga Niue, hangawia ke tau kumikumianga he tau pulotu kumikumi atu ai ke tau matakawi tala haua, ko e tau archaeologist mai he motu ko Pelitania lahi whakaue e takitaki hai matakau taonga Niue, ko mora e ne tama, ke he tau ngahua he tau pulotu nei, ne ko mai e ke kumikumi ke he tau matakawi he motu ko Niue. Kua tolo atu e tau tangata he tau maanga, mai he tau takitaki maanga, mai tau tangata ngā hua whakatu whono ke he workshop nei. Kua mea ke a BCN News ke whakatu tāla mo lo tolo e tau archaeologist, he whahitap ka mole ke whakamama mai halo tolo tau ngā hua, kua mea ke ngā hua ki ai ke he tau whahitap ka mole. Pehe mai Professor Kate Walham mai he aonga pulotu Burnmouth, la whakaue halo tolo ke whahi ngā hua taonga Niue, whakatu whono Niue, mai tau tangata he motu kua langmatai atu ke halo tolo tau ngā hua. Kua watu alau tolu me anono atu ki tamatakawi talahaua pihia fōki me whalo tamatakawi, kua lewa he toka kai kua nimo hako i tau mga hala kua hiki. Kua mai ke fōki alau tolu kia watu ki aunga tokoronga Niue me whakatu tala me tau whanau he wahenga waru kia lata mai whakaholoanga careers. Kua mai ke fōki a BCN News ke whakatu tala me te kitaki he whahinga hua taonga Niue, ko moira e ne tāma he aho nei. Ko e matanga hua nei ko whitāni he whakaholo he mutu ko Otulunga ke he tautau ka mori.
si kua liliua tau lau tolu mo tau se lau tolu tau hokutaki. Kai liliua lau tolu matutaki mai ke tau aonga pulotu mua atu ke he aonga koe University of the South Pacific. Si moa e mo tolu tau matutaki anga nā mo ia e ulwhakatonu he mga hala ko Sione Lolisio. Si kamata e mo tolu tau whono mo lau tolu he motu ko England. Whono nia mo tolu i lunga pulangi haka mga hala nā whoki. Hahai e tau ngā ngāo ni kua o whanoi. Si mai he whonoanga ia, koe mau ke whakaholo e whikau nei he mahina ha November e tau ka mori. Ka e naka i kamata i ngā hua, ha kua pihia whoki e tau whakaholoanga ke tau whanonga o whanu, a to hoko maila ia ke mahina nei ha mi. Koe tau ngā hua nei, nā kai whoki ke ha tau tōra motu tunga nei ia ke he limongo furu e tau ka mori ne hoko mai e pulotu ko Michael Trotter, mai tau sia ia e tau kumikumianga ke tau matakawi i Niue. Taha e sia o e matakawi ne whakamau e ia, si mai he kumikumianga nā, whai whoki ne tau se tau taha awhi hiwa o furumataha, po ke hiwa o furumaua, ko Anderson, mo Walter. Si hai e whoki halau tolu a laua a tau iloanga, ko e halau tolu nei ne toko lima ne hoko mai i Ngilani, ke kise ke he ko ingoa e tau hiki anga mai he tau kumikumi anga ne ua nā. Kua whakatutala whoki mai taha pulotu ko Dr. Lawrence Shaw mai he Mtakau Forestry England ke tau kumikumi anga halo tolu ne kua maua. Kua whakaanga halo tolu e tau koloa ke kumikumi tonge tau pokiata tau drones me tau tekenolo 3D. Amanaki e whahinga hua taonga Niue ke tumau e taonga hua he tau pulotu mai whai whoke tau atu hau he motu kua manako ke whakaako archaeology he talahau mai e Moira. Amanaki lahi a mautolu ko atu e matakau nei ki atu lunga he mahau nei ke matutaki halo tolu a taonga hua. Si amanaki lahi e whahinga hua nei ke liliu mai halo tolu he tau ue awhi mo e ua fumalima ke kamata e matanga hua lahi ke hoko atu ke tau ue awhi mo e ua fumahiu. Ko e matanga hua ia tau mai ke whoki ke kumikumi whakalaulahi mo e kelikeli e whalu a matakawi ko alata ke kelikeli. Haka nā kai ke tau si tau tolu e tau mna nei ke mōmoa ke whanua, ka koe hatu tolu a manako ke loa e hatu tolu a tau whenonga, mai tuai ke hoko atu ki mua. Kua mana ki ai taha tonga lo nisi ne whahingonga koe Cronus, mo e taha wakatonga ke ne toho aki, kurutai koe ocean going tugboat, ke hoko mai ke he motu he awha iumu he whahitapu nei, koe aho tolu he mahina ha iuni. Pesi ni kua whailoa atu ai he tau mga hoko mali, kua manaki ke hoko mai he matahiku he mahina nei ha me, kai nā kai hoko sia, ha kua luki ai e moana. Mai longa ke tau milihila mo i ofisa Maritime ko Lindsay Tālangi, ko e Cronus nei katoa i whitung fulmaturu e mita he loa, mo i ua fulu e mita he laulahi. Tō hoko mai e tonga nei ki he wāwhu i lofi ki tamai e tō koloa mamafa, mai ngā hua mai mali i wakalele. Mai longa ko fofua ki he ua ke tūlu e aho ka ngā hua mo e lawe e wāwhu ka hoko mai e tonga nei. Koe mena ia tō pā e wāwhu he tau mga huia. Ko whakailo whoki he kuipale mia li lifu Crossley tātui ke hana whakamatalanga ke whono ke pule ke he tau amamnakianga he tonga nei ka hoko mai ki Niue. Pia whoki ni moe ngā hua he mare wakarere, tu maunga ia tō manakianga, mahuinga lahi e amamnakianga he mga huni ke nata me tō wakatonga, ha koe tō koroa ni whakatari tō tōru kiai, moe tahe tuanga ni mahuinga koe mamafa e tau containers ne manaki ki hoko mai ki he motu hatau tōru. Si haia ni ngā hua ki ai mai consultant Craig Shaw noa hoko mai ki hatau tōru motu. Ni ngā hua whanataha mo e tau purotu he whahi outside services, lo tōru ni whainga matei tō ngā hua tonga, mo e tō awhi mamafa he hatau tōru motu. Ke ki sia e puhara kwa mua atu e hanga mtaki. Ke lau matei e koe tokoroa ia. Ka eke ke nā kai hauru mitaki, ko riua ki whoki e tau containers ia ki New Zealand, poko fisi, tunga newa manaka e tōru ki ai. Si tukuriongi ni ma whatonu whono, li lifu e whono e ke puri. Ke whakamuina mo e kautū ha tōru tau amamana ki anga ke nāte mo e tō koroa mahuinga ia. Mai tau matanga hula lahi, he poratu whalataha mo e mare wakaleri ha tōru. Ke whakausia ke tau walatala, toko hong fulmataha e tau wakatonga tau la, mai ia he ua fulmatolu e katoa e tau wakatonga tau la,
he World Ark ne kua hoko mai ai ke motu whahita pue kua mole, kua hele ai ke awana I loto a lofi. Koe taha he tau whakaholoanga whamahani ki ai, ne whahingo ai koe World Ark, ke whenonga wiko ai e tau wakatonga nei hongfuluma 5 e mahina, o wiko ai lau tōlu tau motu lalo langi, mo e anono ai ke wholo tau motu piani e motu ko Niue he awhima e lau tōlu ki ai. Ko whakatūtāla PCN News me te kitaki he World Ark ko Paul Tatlow he whahita puka male. Whakamama mai e ia ko e World Ark ko e taha whakaholoanga whenonga he tau whakatonga tau la ke he tau mutu ke he lalo langi. Katoa e hongfurmale me mahena he whenonga nei he tau waka tonga tau la ke he tahi. Kamata mai a lau tūre tau motu he Caribbean he mahina a Januari he tau nei a tūliliu atu mai whakau se mahina a Pelila he tau kahau tau uawhi uofu mawha. Kua whenonga mai a lau tūre mai I French Polynesia he talahau mai e Paul mai a manaki ke whenonga atu ki Tonga ka osi e nonofo mai ki Niue. Katoa e hongfu mataha e tau whanau ne kua hai ke whenonga nei fōki he talahau mai e Paul. La he mahoinga ha ko mai ke tau whanau nei ke watu wiko he lalolangi mo e ono atu ke he tau motu mo e tau matakawi ke he kehe. Toko whumatoro e tau motu ke he kehe ne kua whalataha mai ke he World Ark nei, puto ia ai e tau motu tunga Sweden, Mexico, Argentina, Holland, Spain, United Kingdom mo Amerika. La he whiawhia ha Paul ha ko mai ke liu mai ke motu mo e takitaki he tau whakahaloanga whenonga mai he World Ark. La he ana whakaue ke Niue Yacht Club mo e tau tangata Niue ke tau langmatai ke halotulu whenonga me nonofo mai ki Niue. Pehe mai e whakaloanga mai he mtakau Niue Yacht Club ko e one awhi me one seo e tau wakatonga tau la kua e vaiva mai ki Niue hang whurmawha I tau kua male. Kua whiawhia lahi a lau tōlu he mtakau Niue Yacht Club ke liu whakawhileweia ke he tau wakatonga tau la kua liliu mai ke he motu, mo e tau tupe kua whakamali ai e lau tōlu ke he tau pisinisi he motu. Ko e tau uawhi hongfu mahiwa o ne se au me whaangu furu e tau tangata whenonga waewa mai he tau wakatonga tau la, mo e tutungi ei whaangu fu mawaru e awhi tau tā la ke whakatufono ke he tau tuku hau departure tax. Si pia e tau walatala tutupu hata tūke lata e mai pūli he pōnei. Kai whakamanatu atu, ka manako I mtōlu ke ono ke he tau whewalarapi State of Origin ia, he motunako Australia. Mai ke e mtōlu ke ono ke he tau whakaholoanga he TV Niue, kai tutungi ua fulu e tau tāla, tō whakatoka atu e tau ke e tau whewa ia State of Origin, he pūli, he pōa mangaho. Whakamale mole atu ha kua tō mui ke whakailoa, ka koe maua mai la ia I tau whakamolianga mai e lau tūlu I tau kautaha ne kua maua e tau tūluhia, tau rights ia ke whakapuloa atu e tau whewa ia e State of Origin. Ka pia hata tōlu tau walatala tutupu ke lata ia mea whiawhi nei, whakamuni nātu ke hea whiawhi, nui ne pō, nono whāna.